Kekenhun ki pulit ka is Guwahati Police District na basis tha police station kilayo ban kuru besibun kakiat pareng kabla thumu ban shalan be ay na Meghalaya sha Bihar. Katay katrok kit kiat kabade kabadon yu registration number UP Wei Sao KT Sao Wei Lain Riu hakabala yo ban kuru be katika kiat kade Hajurabat checkpoint bagi pulit ki jupenong ki jing talasia ki kali habalet bawan. Halor katay ka jing yo abak kurup shubun kakiat pareng ki pulit kilayo ban kem ya usudhir Kumar Re Laipho Prasnam nakashnong Samas Tipur jong ka jila Bihar. Lahir